isimo sendlala asitholanga lutho, siyahlupheka sibili siphakathi kwendlala enzima, angiholi labantwana abangu-5 ekhaya, siphila nzima kakhulu, silodumo. Liphila njani manje lidlala? Ukuphila kwakhona ukuthi nami nje ngibizwe umuntu ethi kuzombandela inkuni, nami sengizazuza for umphana okuyi-10 kg, yindlela esesiphila ngayo. Manje liyabe sidla kanjani kangaki ngelanga? Ngelanga sesidla kanye ngelanga kuphela. Emini kungavutshwa kungamahewu, unathi inkomishana leyo yozatshona ngayo uzethole ukudla ntambama. Ungapheka kabili kuba senkingeni kakhulu, so sithwele nzima. Kuhamba njani ukuthi lingaholi? Abanye abahola, kulabaholayo lapha esigabeni? Bakhona abaholayo, abanye iningi lethu kasiholi. Balitshiya njani phandle? Ukusala kwethu kwaba sekubhaliseni. Abantu bavumela abantu abangelalungelo lokubhalisa babhalisa, kwathi abantu abangelalutho basala ngaphandle. Inzima kakhulu indlala ekhona, sisingakwazi siyafika uDisemba kumbe abantu bazakwazi ukushaya ugatsombo yongena esiphila ngayo. Angazi kunzima kakhulu. Nginje mina ugatsombo sengitshaya ekuseni ntambama kangifanele sikubuyela ngoba ngiyabe ngilambile. So singakwazi ukuthi uhulumeni uzosinika yini inhlanyelo ukuthi sihlanyele, asikwazi. Kunzima sibi kakhulu.